Yang ini kan wajahnya ora kontras akhirnya. Iya. Publik. Ketok tuh malian ya. Ya pucet kan ya. DWK. Gimana pucet no wajahnya? Heeh, betul. Katok. Kau hancurkan rumah. Arek piye ya ora iso arek. Iya ya. Omah kan pule. Udu. Ngendi? Kuwi ganti neh. Astagfirullah, udah sing kae. Udu kayak jendes to. Sing ning TA sing di kecelakaan kae udah. Udu saiki ganti neh. Kan jendes kayak terempat. Eliminasi. Kau hancurkan rumah, melindungimu, kau pukul masih sendiri. kau berkata di atas tanah ngobrol ra ono udah eneng tengah wengi bebas tembun sing ngajak kaya kasmaran. Info CCTV. Kan. Oh. Ini sing keramaian. Oke, sing takok CCTV aman. Kau pukul bahu ya. Aduh, ra ketok Little Jogja. Iya. Kau pukul bahu yang memapaku di atas tanah mereka. Tapi Oh. Lihatlah. tapi ku patana ono paten iku. Ini kene tok iki. Masya Allah. Padha arep malming kabeh iki. Piye ora sida? Bablas aja guys, ora sida guys. Kita beli di Selorok sana. Oke. Karena di pom bensin Wonocaya antri panjang. Ini kono kok ora ngantri lon. Konyol. Kali ini kita memutuskan untuk OTW ke pom bensin Selorok ya guys. Ya guys ya. Yo. Muga-muga Edok-edoke. ini rantai. Aduh berat. Kau pukul bahu yang dulu. Oh iya, aduh masuk. Mie ayam. Ini ayam ulung ewan aja. Ora tau buka mana ini. Ini ayam bangkrut. Apa? Kau bertata di apa ya? Ora buka ini lho. Ya Tutup Allah. tulisannya sama Info iki nyapo angger lewat mesti tutup. Ya Allah, Senin ya duwe iki sampe digoleki info sing ngeruh. Bakul mie ayam kono mang lho, guys. Coba anu iki. Kau bertahta di atas tanah mereka. Mampir mes yo. Yo sio. Yo Dadah, yo. Lewat sik yo. Yang ber Kelakuane wong gabut. Tari yang tenang bersamamu. Salib. Jono. Oke. Kau bertahta di atas tanah. Kok malah luwih dawa. Luwih dawa, Teh? Kok piye? Piye-piye ngantrine dawa. Waduh. Mobil-mobil tok iki. Piye iki? Mending kowe mbutuhke raket malah Demo apa lho iki? Demo apa? ngantri panjang. Posisi pom bensin Selorok di pengantrian panjang. Oke.